Ako si ikad bio žrtva lažnih profila ili prevara na internetu, vjerovatno si pogođen tajnom koju ću vam otkriti na kraju ovog videa. Na kraju ću ti pokazati kako prepoznati i zaštititi sebe od najopasnijih internet prevara. Ja sam vaš domaćin na kanalu Top Klik. Neprobojan internet znači da znate kako se brzo i lako navigirati kroz mrežu bez bojazni da će vam nekoga ukraći osobne podatke ili novac. Da bi to postigli, morate znati neke stvari. Prvo, morate shvatiti da lažni profili postaju sve sofisticiraniji. Oni mogu imati 100 prijatelja, fotografije i čak i lažne poruke koje izgledaju kao da su stvarne. Drugo, prevaranti na internetu koriste različite taktike kako bi vas prevarili. Oni mogu vam slati lažne mailove ili poruke koje izgledaju kao da su stvarne ili vam ponuditi lažne poslove ili investicije. Treće, morate znati kako prepoznati lažne stranice. One mogu izgledati kao stvarne, ali u stvari su samo kopije stvarnih stranica, dizajnirane da prevaraju. Četvrto, morate biti pažljivi kada kliknete na neki link ili preuzmete neki fail. Oni mogu sadržavati štetni softver koji će ukraći vaše podatke ili oštetiti vaš računar. Peto, morate znati kako zaštititi svoje lozinke i osobne podatke. To znači da treba koristiti kompleksne lozinke, promijeniti ih često i nikada im ne dati nikome. Sada, kao što sam vam obećao, ću vam otkriti tajnu koja će vam pomoći da postanete neprobojan na internetu. Najvažnije je da budete oprezni i kritični kada koristite internet. Nikada ne davajte svoje podatke nepoznatim ljudima, nikada ne kliknite na sumnjive link i nikada ne preuzmite sumnjive fajlove. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče. Zvono.